पाउचेरी युमपम उइबमर उइब पाउ खरा अपडेट तौजरी सोशल मीडिया द लाना उननब होनबिगनु नुंसिरे हौगिबा सही खरा असिदगी औरगा खोंगमन मियामगी ओइबा तंगाई फदब क्या लेबदगी खोंगमनगे खोंगनुंग चथरिबा जोन 1 दगी 5 फावगी मनुंगदा साखो थोरांगी थबकसिंग असिबा कनागुंबा मियोय खरा नकलकपगी मोंगदा तोंगान तोंगानबा ओवाफुम क्या सोशल मीडिया अमरी मियाम पनबा मफमसिंगदा सांदोक्तुना थबक थौरमसिंग असि लाना उननब होनरिबसिंग असि खुदक्तगी लेपियु आइना खोंगमन जिला परिषद की प्रधान एम नुंसिरेना खुदेक पितुना थादोरपा चेरोल मन फौदोरले चेरोल सना मखा तरकबा द थबकसिंग खोंगमन मियाम की अपाम्बगी मतुंगिना तोंगान तोंगान ब कमिटी सेमदुना थोंजु एसी की एमएलए दा मियाम दा कन्ना हाइजदुना पांगथोगलिबने एसी एसी की एमएलए ना मसागी इंटरेस्ट दा पांगथोक तौबनते मरमदुना असिगुंबा सखो थौरंगी थबकसिंग असिदा कनागुंबना आयरपा पिनना ब होनरकलबदि मधु थेंगनबगी दम खोंगमन ग्राम पंचायत के मनुंग दलेबा मियाम ना लेबले अतोप पाउ अमदना बीजेपी की इंटेंडिंग कैंडिडेट गाइदों कमई की मयुमदा नोमई कापसलम यानिंगदे पीपीसी थासी की तरह का तरुकी अंगनब अयुक पुंग मंगारोम ताबदा तारागा निथुसुब मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मिखलदा 54 नुंगबा STAC द बीजेपी की मेरे ओनेरब थौरांगलिबा गाइदों कमई की नामदोलोंग स्टेडियम रोड लेबा महाकी जुमदा नोमई कापसलम बो पीपल प्रोग्रेसिव काउंसिल मणिपुर वेस्ट PPC की प्रेसिडेंट नामजाइगाई पामैना थादोरपा चेरोल मदा जानिंगदब फंगदोरकले हिरमसी की मतंग द PPC न करी मरमगिदम करंबा ग्रुप न नत्रगना करंबा मियोना गाइडोन कमैगे जुमदा नोमई राउंड क्या कापसलम लेबनो हाइबदु अथु मतमदा मीडिया की थोंगदा सेंगदोरकनबा खंगलकले डेमोक्रेसी सतप लेबा कमदा लुसिंग बसिंग मियामगी ओइबा इशूसिन द मंगसन थाना थबक क्या तौदुना लागे असिगुम मियोय असिन मिखलदा कंटेस्ट तौबा हाइबसि सनदुना लागे मियामनसु असिगुम मियोय असिब मियामगी म्यूट ओइना लुसिंगबा अमोइना थागतपगी अपाम्बा लै थोलिबा तौदोगसि मणिपुर की सिंगमदी तमद लेरिबा मियामना मसक खंगलबा गाइडोन कमैबो मसक मुन्ना खंगदबा मियोसिंगना तौबा माले मरमदि गाइडोन कमै कुमसिंग लिसिंग अमगा चापन मरफुदगे मतम सागना मियामगी थबक तौदन लाग्लबा मियोय अमने 54 नुंगबा STAC द बीजेपी की मेरे ओइगदरबा गाइडोन कमै की फुनसीदा सिंगदरकपसिंग अमदि माके मरन मथोम गाक्सेननबगी था असिगी तरागा मपंदा आइबा चरोल पिसिंदुना खंगनखेबसु लैखरे लाइका कसना मियाम की अमदि गाइडोन कमै की यंगदुना असुंबो वफम पुथोकपिना बचेरोल असना मखाताना फोंदोरकले JNU की स्कॉलर अमा नमथाक तौबिखेबु जानिंगदबा फोंदोरकले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की PhD स्कॉलर अमा था असिगी तरागनी थोइदा माइंगफल कोंचाक मे लेकाइदगी राजकुमार मास्टर अपोकपा आरके सना जौबना फादर पुबा फाजिंदुना थंबग लोइना कैना कटकनी हाइना किहनखिबा अमदे नमथाक तौखिबा थौ दुबा यूनाइटेड NGO मिशन मणिपुर अकनब मुंगदा जानिंगदबा फोंदोरले थौदोगसि की मतंगदा मरि लेनबसिना थिसिंदुना मरा लेब मियोय अमदि थौदो अदुदा लौतुनबा यावबसिंग मतिक जाबा सिराक पिगदबनी आनसु फोंदोरकले हुरान की गाड़ी रिकवर तब गमख्रे अंगुब मचुगी योदा DI पिकअप गाड़ी रजिस्ट्रेशन नंबर AS01 NC4483 असी मैनुअल हक सही कुंट्रा अपोक अलिमुद्दीन लाइफमना कोकर फार बारवेदा डिस्ट्रिक्ट असम दगी हुरानदुना मणिपुरम द पोखरे आइना पाउ पेरपदगे कांगपोकपी पुलिस स्टेशन की OC इंस्पेक्टर हैनमिनथांग केगवेन अमसुम हाकी टीमना कांगपोकपी की एरिया द सेक्शन थीबा हुंबगी थबक चतबदा फंगबा ngमख्रे असम दगी पिरकपा पावदु हेक फंगबगा कांगपोकपी की पुलिस सिंगना मिकुप नहुम सिंगना अंगंब थाकतो होनदुना गाड़ी अदुगी खोंगुल लेबदा ngasi नोंथिल पुंग 12 मखाइरम ताबा मतमदा कांगपोकपी वार्ड नंबर 1 की एरिया द खामदु लेरम थेनखे हुरानदुना पुरंबा गाड़ी अदु फगलबा मतुंग मफुंग फाना मथौ ताना लखोटबम थोकपा आइन गोइबा थबक सिंग लखोलब मतुंग द मरिलेनबा पुलिस स्टेशन द खुसिनगे हौजी गाड़ी अदु कांगपोकपी पुलिस स्टेशन द टेक द काइदन लेरी आइना कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट पुलिस साइबर एंड मीडिया सेलना फोंदोरकले मिखल मतम लाउथोक्ट्रिंगे द प्राइम मिनिस्टर इम्फाल द लाकदोरिबा सही इंग्लिशिंग अनि कुनिथोय की अंगन बसरुक द पांगथोकनरब थौरांग तोरिबा स्टेट मंगागी मिखल की मतम लाउथोक्ट्रिंगे द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इम्फाल द लाकनदबगदमक थौरांग तोरी आइना फ्रेसना फंगबा पावना आरे बावदुना हाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मरवेना मिखल पांगथोकदरबा स्टेट सिंग द तोंगन तोंगनबा प्रोजेक्ट अमसुंग स्कीम सिंग आउटोकपग मरि लेना म्याम की थमोय जोय तौनदबगदमक स्टेट मंगागी खोंगचन असि पांगथोकपनि आरे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मिखल पांगथोकदरबा स्टेट मंगा असिगी मनुंगदा सेट ख्वादिगी यामना लेबा उत्तर प्रदेश दा अहेनबा मियंग थंबग लोइना आउगिबा थादा गोरखपुर सुल्तानपुर वाराणसी झांसी ग्रेटर नोएडा अमसुंग बालारामपुर द सटख्रबा मतुंग था असि कुनिपान फावबदा यूपी की तोंगन मफम मरी द चनाबगिदमकसु थौरांग तौखरे आइरे मान हायेक यूपी की फ्राइग्रास द चननबगे थौराक तौरे
Prime Minister Narendra Modi ne Imphal da lakador ba asigi sap saba matam haujimaki wani leptri adobo mathang sahi January gi tang manga gi mamangda lakna ba thawrang tori haire mangna Imphal da lakador ba asida state asida tongan tongan ba project kya sanga ba amasung anuba project khara su jatra ulaba yai haire pawdon hai andak te UB da pangthoki ba BJP gi Chief Minister Singha loidana pangthoki ba mifam aduda Manipur gi Chief Minister N Biren Singh Sarugya ki mifam aduda mikhal pangthokador ba state Singh gi Chief Minister Singha akhanaba matam pi ba loidana lakador ba mikhal asida BJP na soidana mai fangna ba gidamak makhoi gi state Singh na darkar hoiba masak sing amasung tawgada ba thabak sing naina ki aire mifam adu gi khudong chaba lawra ka Manipur gi Chief Minister N Biren Singh gi maikai dagi aten ba matam gi manungda Prime Minister Narendra Modi Imphal la lakna ba gidamak parton tawki loidana Prime Minister gi maikai dagi su aten ba matamda Imphal da soidana lakani habagi thajaba bi ki aire maga tarakba atopa pau amadana Congress ki mifam yawba lakba miyoi ama talab khotit fajade haiduna furakle asem ivema mai Imphal tongrom da election gamari lenana Congress ki meeting ama tha asigi taraga mapanda pangthoke meeting dawringai manungda khana senaba yarupa loidana nongmai kapagi makol tarake nongmai makol tarakpa sida kaidorabagi haiduna senthoktuna yerlubada Congress ki meeting asi yawba lakba nupamasa ama sorokda magi talab khotit adu fajade haiduna BJP ki workers na furakpane kana zaina bagi thokdok asi thorakpani ana thokdok asi gamari lainana mai Imphal konchak mamang lekai da pangthokpa pawgi mifam amada meeting asida saruk yakiba asem ibe mana phangthorakle ibe mana makhatana hai election gidama kana zaina bagi thokdok thogaloisi candidate singdi hayang board ka khraga thamak nongaina laina kini BJP oro Congress oro ekoi maseldi kauna daba yaroi nungsinana laimanasi aike sarga sida police lakhe police lakba asida BJP da support tobanu pi amana onsinduna sar makhoi asi lam yamna hele phabiu aina laurakibane sorokta talab thilaga leiba mi bo fau haribasi bu karigeno phagadabu orabadi mahkona fabiu aina ibe man police mamangda songsen ki aire masigi matung khana senaba thokdok thokrabadina thokdok thokfam asida maira paibi sing aduna nabidang athengba phawba phamduna laike ahing pung parorom tarakba matamda police gi gari hum lakhe policing adu gari dagi song tharaklaga ima event sing karisu tawroi adumak phambiu aike aduga safam gi memsa kovi amagi imungda em tawduna policing adu thomjen ke imung asida memsa gi masanopi gi nufa lai tumdun lai nufa ase police na namduna singtholaka athar check tawke masigi matung da memsa gi jungka makha thangbada leiba jumlo nabada policing asi sanction ke imung asida masa waisang daba mau ani lai masa waisang dana tumdun leiba nafi adugi kangkhal adu napi police jaukta nupa policing atuna kangkhal haidorakle police ki miyoi singda masa waisang dana leng otpa yadan leiba nafi adu pakat kivana senaduna leiringai cherakta jumasida leiriba mirol binupi amagi karomda amuk police ani sensen ke aduga police ani na thong hangdogu aiduna maugi leiriba kagi thong fagar ka sangsen ke aire masigi mathang da jum amada amuk police sing adu sangke yumasida na luhongba kuidriba mau amatum da leiringai da kangkhal adu police na haidoklui masidagi maugodu pakatuna wanthake police mamangda wantharakliba mau asi sing thaduna laknake wantharakliba asi police na tawsinabani haina harake police na singna vela irbasu singharba miyu sing adugi maming matha irga police station da kawkalo madura taduna masa waisang dan leiba yumda nufi police jawduna migi kangkhal hekta haidokduna aki akhang piba ngasi gi BJP lengak asina sindadi phajaba saduna nupi angangi maramda wafong kya phangdokli police na satharkli ba thong asi janing di haina asem event bana makhatana phangdorakhe Assam Nagaland border da nabidang curfew leire additional district magistrate ADM Sibsagar Assam na Nagaland state ke border oiriba Sibsagar district ki Assam ki mekida ngarang dagi nabidang pung 3 taki mathang nabit ki ayu pung 3 phobagi nabidang curfew thamle ana Nagaland government ki officer report banang asi phangdokre kilometer manga gi belt oiriba Assam Nagaland border faring asida aina jada bamungda anti social elements ki thabak tawba thingnaraba khongthang asi lokalapani harba matam asida aina jada ba mawungda mi chatok chasin tawba punamak thingle aina ADM na ayeke Maka tarakpa atopa pau matana air strike the hauthegi militant tarit harkre Saudi Arabia na lusingba sungsinaba force na Yemen gi khanong subta leiba Tais province da air strike tawda hauthegi militant group ki member tarit harkre aina local military source amana are province asigi noksuk thangba rom da leiba Makwana district da Iran na support tawba hauthegi militant group asigi kanboi amalakpada war fencing da bombing tawke air strike aduda hauthegi gari ani kaiki amasung fighter tare seki aina paugi source aduna aike arveda content singa sigi marbai pau khara asiba pau tamjariba marba local news youtube channel amati facebook page asidagi yangbiri popuna makpatha gazari channel asan adom da kanar badi subscribe tabi triple subscribe tabi romboloina like and share tabu sub hawi kan upna makpo amukhana thagazari